30. jula Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija. Ovaj praznik nije obeležen crvenim slovom u crkvenom kalendaru, ali je veoma poštovan, posebno među ženama. Prema narodnom verovanju, Sveta Marina je sestra od Svetog Ilije, koja kažnjava gromom i zbog toga spada u ognjevite svece. Običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi, kako po kući, tako i u polju. Po verovanju, one kojima se na ovaj dan zapali žito ili seno, Marija opominje jer su se ogrešili radeći na praznik. Također na Ognjenu Mariju se ne valja kupati u velikim vodama, jer su brojni slučajevi utapanja baš na ovaj dan. Veruje se da devojke na ovaj dan treba da poklone ogledalce mladiću koji im se sviđa i da će taj zauvek u njih gledati kao u svoj odraz u ogledalu. Sveta mučenica Marina rodom je iz Antiohije. Veru je primila u 12. godini, a otac ju je, kada je saznao da je hrišćanka, isterao iz kuće. Posječena je mačem u 16. godini u doba cara Dioklecijana jer nije htjela da se uda. Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obeležavaju kao krsnu slavu.